khaya kufuna kube nemtunda okube nendishi ithiti la kuhlala khona ingubo temadloti. So uthi yena nkosikazi so is a Christian. So ngholy nyalo so ngholy. Yena so lusasebenzisa lesinto ekubeni nasesontweni uyaya. So siphuma kanjani guys? Asinetsaneni sinethe le ndoda. KG. Yeah. Alensi. Inzima bhuti. Nzima kakhulu. Kanjani KG? Because now it's like umuntu unendlela leti 2. Bandona lo ndlela leti 2. Yena lesibhalile. Okay. Indlela leti 2. Is either uchoose le ndlela le adayelwe kuyo futhi lebhilivela kuyo futhi lemphilisako. Or uchoose le ndlela le lekufanele ayikhethe because of isimo lesithile. Yeah. So nyalo endika yi2 Stodai. Bafethu isimuzo wakhe people bafethu mina nathi bafethu ngihlala ngishala straight angikhethi balele umuntu number 1 into ngitoyisho mfana kithi